Inang isin rua sira precisa halo teste regular ba hepatitis B. No halo tratamento ba saúde, também importante ter beijo basira. Questão ne hatu husi representante Organização Mundial Saúde e Timor-Leste Arfin Matur le husi diskursi Hotel Timor Tersane. Representante OMS ne dehan sira la husik ema ida iha kotuk. Ema hotu tem que acesso ba serviço prevenção. Nunemos Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo dehan Ministério Saúde e Programa Saúde Infantil. Tambane inan sira isin rua na fating halo teste husi primeiro tuir programa ne bema kiha. Programa ba saúde materno infantil ni ida ne. Então inan sira pembahasan seni visita primeiro, visita segundo, atau visita dalahat ne bema tu programa saúde materno infantil yang ini teste sila soalnya bah hepatitis nian, bah sifilis nian, ida ne eventualmente terus pakai sila osi de ne teste proteína, glucosa, atau ne bela acompanha na patisira durante senia nasa tempo de bema ser poste. Nunemos Bernardino da Cruz, Sefi Unidade Bagaivis no hepatitis, nomos moras nebehadait husi seksual dehan, atau halo prevenção bom moras hepatitis nehare husi efeito inan bawan. Prevenção moras ne liliu ita hare batipu tipu balong nebe kona ba transmissão liu si inan bawan, iha balong nebe mos liu si relação sexual, ita hare conforme ne contexto se inan bawan importante tem ser inan sirane tem ser teste ba hepatitis ni atau ne ita berhaten lais ne awan, dan kata ne positivo ita fo tratamento baik ba inan, ao mesmo tempo mos fo tratamento profilaxis preventivo ba ne awan, atau ne ambero ne awan lahetan moras ne. Emerenciana Pinto, Natalina Lopez, STL News.